wiyereka mwira wanje afite kuja ku masomo hari amasomo narayimutumyeho akaja mu ishuri akiga kwiyere tware tuvuganye ngo uje ku masomo uku kurumva ico mpamvuga wewe na Kiriki tuzarwana dutsinde tuzasubira inyuma afande makanika atazaja kutugaya mu gitondo cakare buryo umaze kugenda je narabwiye ko ntari babagore baza bahisha abana babo abandi ngo mugahisha abagabo baba bafite umwana wanje agira discipline yaranyubashe yankojeje isoni muri Kenya yitwaye neza nk'uko umubyeyi wese yoshaka cyo mwifuriza ndamwifuriza yani ukuntu yambaniye ariko azabanira papa we mwana wanje uzubahe papa wawe uzamukunde uzumve intekerezo za papa wawe uzumve inama za papa wawe kuko uwavuye mu maboko meza ya mama wawe uja mu maboko meza ya papa wawe uko wanyubahishije muri iyi nkambi ariko uzubahisha papa wawe muri Canada. Umwamikazi w'iyi mihanda, umwamikazi wa showbiz, umwamikazi wa community y'abanyamurenge muri showbiz kabisa. Ewana njyewe ndishimye kabisa kuba nicaranye nawe. Arambyaye niwe uyu mutuzo mwamubona side zose yaba ari mu reka ndeke kubyinjiramo wenda arabyivugira, ariko ndishimye cyane. Yarabuze abantu benshi baramushatse baramubura, ariko nandi mpamvu mfatishije wenda nuko nyina mbyaye kuko nta mwana wubura nyina. Alright, rero twatangiye nabanza twibwire kuko nibisanzwe ni umuco wacu wa hano mwiza, nubwo nyine abantu bamuzi ariko niwe muco. Murakoze cyane. Amazina munziho ni Nyakinshasa, hariho kandi cyongereho Nyakinshasa authentique. Abafana bahangaha kwayirakoze kado mutarakora subscribe wanje kuri Nyakinshasa authentique uzaze kuyikora. Umukinnyi wanyu wa comedy na film bakoze Mama David. Ariko rero umubyeyi anti wanjye ngusabe ahangaha bakunda abantu kujye nyine bakuzi. Ndakubujije. Sure. Okay. Birategwa ubwo nibo baza kuvuga uko bimeze. Hagati aho amazina asanzwe kuko iyo ni mwamikazi Yvonne. Ni na mwamikazi by the way. Wari wabivuze. Je buriya nakwise queen of this street iyi mihanda wewana. Nitwa mwamikazi Yvonne. Mwamikazi zina niwe muntu rero. Iryo zina ryanje. Nyakinshasa. Isubundi Nyakinshasa ryaje gute? Nje bagiye ise n'ijyakazi. Rahira. Yewe ko Nyakinshasa kwa Kinshasa ariko tuzahakuramwe naho haraho tujase. Tiharaye. Nyakinshasa ukuguru kwa nyuma ni Kinshasa. Yiro naringiye kuvuga ati se iyo witwa wenda Nyakigari kuko Nyakigari gari Nyabitanga. Nyabitanga. Yewe tutaranamubwira Nyabitanga Bombo yanje. Ako kare hagiye. Anyway, Nyakinshasa tate wangu. Huyu ni tate wangu kabisa. Kabisa. Iyi content yacu ngire muzikurikirana. Cyane. Sure. Cyane. Ni nkabahe basore banga uherutse gukurikira babonye bakubamze. Kiriki. Rishari. Bombo yanje. Ni benshi azabakurikirana. Rishari abahungu bawe baranabahungu banje. Okay. Tuza tukwereka amafoto y'abantu bagiye batandukanye ariko cyane bo mu bwoko bwacu bw'Abanyamurenge. Ukavuga izina n'ibintu bigera kuri 2 byaba ngombwa wakongeraho cyangwa se wagabanya, it's up to you. Birategwa nawe. Uyu muntu ninde? The Beast. Aline Nyabicece. Nyabicece number 1. Aline agira umutima mwiza w'umweru. Uku nyine yamba. Uku nyine niwe muntu. Aline agira umutima mwiza, akunda abantu. Aline n'umujanama wanje mwiza. Wow. Hari akabyina herutse kubyina ka tengete. Karabonye. Naragakunze cyane. Baragashigikiye cyane.
nabanjije mbere yuko njyamo nabanjije ngashiramo mbona kwiyororotse biracitse sawa uyu Nzabakiza mchungaji n'umuhanzi n'umuhanzi Nzabakiza ni imfura Nzabakiza azi kubana okay Bigizi friend wawe Bigizi aca bugufi akunda abantu yahimbye indirimbo nziza yahimbye indirimbo nyinshi nimwe wow ya indi na tuzarwana dutsinde tuzasubira inyuma afande makanika atazaja kutugaya mu gitondo cya kare buryo umaze kugenda twigwanyeho minembwe turayifata ubarikiwe papa message wagena Bigizi hano kuri kamera Bigizi ndakunda pa irahayije okay Nyamwiza amasimba aka Pepo Kazarika go the bumbo clat okay Nyamwiza ni umuturanyi wanje cyo muco cyambere Nyamwiza niwe muntu uzangira inama ngatema rahira umupanga urimo kwe uriro imodoka azandike muri comment ariko yarabivuze bihanye niwe nzangira inama nawe byenda hari izindi nawe azangira n'umuturanyi mwiza kuko mama piana mpamvu bivuze nuko bose abangaba ni bari umuntu abawe muri showbiz cyane kabisa barakubaha nicyo mbakundira buriya niyo nicaranye nabo bazaga bati aha kabisa turabivuga ariko mama piana n'umuturanyi mwiza okay Revera si nkuvuga mu izina ko barabona ifoto yawe ndamwubaha n'umukozi w'Imana mwiza ukunda Imana cyane cyane jewe ikintu nkunda imvuguroza aza duhobora abasore tugira amatwi tuza twumva ariko umubyeyi w'abandi gihe cyo karagikoresha neza kabisa ubonye akagafoto ariko Nyamwiza akagafoto nakamwereza aravuga ati kado uyu mushumba ndamukunda aho byageze iyi foto wenda akajyama hari habaye ibintu simbizi sinashaka no kumenya je ndi mu kwifuza none ngo yazoza jana nk'inkoni mwikanisa yo ndayijana akaza tunyuza nk'umunyafu mu gihe ahabona tutatumumva neza okay mbombo yanje ngeze kuri mbombo yanje biraso byiza ubara amasaha ndaba ngukandagijeho ibirenge mbombo yanje ndamukunda aragukunda Mbombo yanje turakundana Mbombo yanje ni inshuti Mbombo yanje yambaye hafi mu bintu byinshi bibi mu bigeragezo bigiye bitandukana Mbombo yanje agira umutima mwiza Mbombo yanje ukumubona asa ku isura niko n'umutima we wose ntagira satani nta mutima mubagira arabana neza urifuza ko yashakwa muhe murara hano agashaka nko kuri musaza wanje abasita kandi uramufite usana kabisa urabona ubaye muri mu kazi ariko mbo isiko noneho gorugogo rumeze gute komera neza uza bari gwiza ukundira nyabutanga cyane kukana kiwe na musaza wawe neka nivyo no mutetesha noneho nkamugira urukoronge sawa uyu njobe ya mama nyakita calm down you feel tuza fite umwana mwiza je narabwiye ko ntari babagore baza bahisha abana babo abandi ngo mugahisha abagabo baba bafite mukavuga ngo ntabagabo ntimurashakwa mubesha abahungu bo hanze uyu nguyu yitwa David Njobe Joshua Zayiramya nguwe neza turashize uziko yeto izindoki ni menshi gandagabanyesha uyu ni umwana wanje bwite mbyara wanje muze murebe isura najaye uyu muntu ukuntase ndashaka kubyara nkabyara nk'abantu se nka Yesu nuko mwana ukinyabufura ugira discipline nje ndavuga avuga rimwe arubaha
ntabwo ndi kumuvuga ngo ko ari Oya, umwana wanje turamuzereka. n'abantu baramuzi. Ega ni umugabo. Umwana wanje agira discipline, yaranyubashe, ntiyankojeje isoni muri Kenya, yitwaye neza nk'uko umubyeyi wese yoshaka. Icyo mwifuriza, ndamwifuriza yani ukuntu yambaniye ariko azabanira papa we. Mwana wanje uzubahe papa wawe, uzamukunde, uzumve intekerezo za papa wawe, uzumve inama za papa wawe, kuko uwavuye mu maboko meza ya mama wawe uja mu maboko meza ya papa wawe. Uko wanyubahishije muri iyi nkambi ariko uzubahisha papa wawe muri Canada. My God. Tate tukiri hano, nize nama wagira, kuko mu by'ukuri icyo mukundira wowe ntuzi ugenda gutya, uri nka pasiteri kabibi mama be, ntuzi ucisha hiki. Nize nama wagira cyane cyane abakobwa bagiye wenda babona abana, kuko abana ni umugisha, hari ababuze bahwereye, ariko wababona kuko batazi icyo bazaba ejo, ukamwumva yabaye nyine panike, wamubaza nti se uyu ni umwana wawe, ukamwumva ni ngaho umurasha ko arabivuga ashukira cyangwa se akamayihakana. Ni iyihe nama wagira abana cyane bato kuri wowe barumuna bawe, ndetse yewe wenda bazahura? hari abakobwa babyariye iwabo. Nshaka no gukosora kuri kino kintu, jewe sinabyariye iwacu, nkura abantu mu rujijo. Jewe mu yandi magambo ndi umudivorce, siko bivugwa se? Ngewe mu yandi magambo ndi umudivorce. Abantu babyariye iwabo, mu muco wacu wa Kinyamurenge ni nkaho biza bigaragara nkaho bisebetse, ariko ngira ngo n'uwashatswe yaba agiye kubyara cyane. muze muba proud y'abana banyu, mwegera abana banyu, ntimubabibemwo urwango rwa wa wundi mwabyaranye. Mubwira ati so arahari, so ni runaka, zenda niyo yaba nta kintu agufasha, kubera ko n'ubundi abazwe cyane. Ariko umwana ntagakure umushiramwo umutima, azanakura bireba bikabimenya. Umwana ntagakura umushiramwo umutima mubi. Uzoza mumukundisha iyo avuka, umukundishe n'uwabo wanyu cyane. Umuherekeza ku kibuga c'indege, hari akantu nabonye reaction yanyuze aho ngaho, bona arashavuye David. Ese ni ukuri tubwiza ukuri kandi ube nkugarura iriya image, hari ukuntu mwahoberanye. I think na nani Aline wa debut yari Aline ubundi nde ntabwo no kuri nari kurira pe, kandi gutandukana n'umwana wanje biragoye. Nicyo kibazo ngiye kubaza, why yarize David? Yesu we, je nabonye reka twarabibonaga yamayisha vura, ariko wowe twabona kina mama ko atarira, kandi mu bantu bagira amarira ni wewe. Yarashize hari igihe unyura mu bintu byinshi ukagenda ukabibuye, ibintu zo kurira ntibibe bikibaho. Urumva rero David twarasezeranye hano mu rugo, arapfukama ndamusengera muhisha umugisha nk'umubyeyi, nimba ari no kurira twari twarize hano mu nzu bihagije. Noneho umuntu watumye ndira ni Aline. Aline yahise avuze induru, avugije induru, umwana nawe abararize ngo arire, nanje ndarira. Ariko mu by'ukuri gutandukana n'umwana wanjye byari bigoye. Kuva umwana wanje avutse nibwo bwa mbere angiye kure, byenda nshobora kuvuga ko nzamara umwaka ntarasubira kumubona, cyangwa se imyaka 2 simbizi by'Imana n'amabanga, kimwe nuko iyo myaka 2 ishobora gushira kandi twarabonanye cyane. Yego, ariko David ni inshuti yanje. Ndabona ibyishimo bizongera kuba mwongeye guhura gutya kuri airport. Ewe hari umuntu nabonye wanditse muri comment arandika ngo Nyakinshasa ngo kubera ko reka uyu mwana ngo agiye gushakwa. Iyo nkenera gushakwa ntabwo mba nararetse ngo kubera ndi kumwe n'umwana wanje, kuko umwana wanje naramureze bihagije, kandi ni mukuru. Ariko kandi ntabwo nakwica ubuzima bw'umwana wanje, kazoza k'umwana wanje ngomba kurangiza imbere nk'umubyeyi, nkavuga ngo umwana wanje agomba kwigira mu gihugu giteye imbere, agomba gutangira gushaka ubuzima bwiwe akabushakira mu gihugu ciza giteye imbere, akabaho neza, agashaka amayisha meza. No kuvuga ngo ubuzima nanyuranyemo na David ntabwo nari nifuza ko tugomba kubusaziramo.
wow. twanyuze mu buzima bugoye bubabaje. Okay, simvuze ko nta handi twagiye tubona ibyishimo, twarabibonye. Imana yakoze ibyayo, yaraturinze, yaratureze muri iki gihugu, iratwambika, iratugaburira, idupfuka abanzi, iraduhisha. Uyu mwana ndamwibuka Rongayi, nuko Rongayi kangana gutya gatoya, abantu bazarekonesa uyu mwana sha. Ubwo rero byabaye ngombwa ko ngomba kureka umwana wanje akaja kwiga akabaho neza, kandi umwana wari uvuye mu maboko ya nyina akaja mu maboko ya se ntashema nk'iryo. Rero niyo mpamvu nareka umwana wanjye. Okay, ninkenera gushakwa nta kintu nzakora ntamugishije inama, nzoshaka. Ntabwo nindakenera gushakwa nabyo si condition ngushakwa. Hari n'uwo kwiyongeza abana kandi atari ngombwa ngo abane n'umugabo mwiza. Nibyo like Sewaye boy, uyu ni Sewaye boy. Sewaye boy ni inshuti yanje, ni umukinnyi mwiza. By the way, yampaye n'igikombe ndagifite, kiri hano mu rugo. Imana imuhe umugisha. Papa boy ni umukinnyi mwiza, hanyuma akagira umutima mwiza. Iyo urebye iyi foto, ndeba video yacu y'Abanyamurenge, ndeba video yayo n'izi nyinshi na kiriya kirata na cya kirata. Ariko cyane just this image, how ukuntu afeelinga kariyere yiwe. Ubundi umukinnyi mwiza, umukinnyi mwiza, umukinnyi mwiza nta role yamunanira. Tayo ntubona ko nza nkina ndi umukecuru, ariko kandi nakeneye gukina ndi inkumi, nabyo byakunda cyane. Okay, tumutambuke. Ntabwo muzi. Sure. Vuga akazina. Simuzi. Yitwa Magashi. Iryo zina ni ryanjye gusa, ndamubona murana we habe na rimwe. Okay. Mukonyonyo. Afande Nyamujareti Mukonyonyo ni inshuti yanje. Aza muri social media ninja muzanye. Sebumvishe ko ajya bivuga. Ndanabyibuka ngiye reka. Filime ya mbere twakinye na Mukonyonyo twayikiniye na Ivasha na ba Gaston. Ngira ngo Gaston ni bamwise Nyamujareti. Kubera ko hari indirimbo yaturirimbiye mu Nyamujareti wa Manunu 6. Mwamabera 6. Iyo waba muri Bzura nje gase no kamenya nako muri Bzura. Abo muri Bzura bazahita. Ese ubundi umujareti niki? Nje umujareti nari nzi ngo nitabe. Niko narinzi. Niko waruzi. Ariko nari sinzira ngo ari tapito. Ni tapito. Okay. Ariko umujareti ni Kinyamurenge cyane ni Gifurere. Ngo ni Gifurere. Izo ni imvugo z'abafurere. Aho oya nagasiri no nyine kakazi. Hanyuma Nyamujareti ni umugore w'intwarikazi, ni umugore wemeye gusiga abana biwe ko ari 3, aragenda aratabara. Ico kintu ndakimubahira kuko yakoze cyane ni abandi kabisa. Hanyuma akaba inshuti yanje cyane. Okay. Simuzi. Zumubona ariko nigeze kumubona hano kuri YouTube ndi guhushuka, ariko simuzi, sinzi naho atuye. Tate wabonye ari kugira gute? Oya nabonye ukurya uri gukoresha remote ukabona umuntu arahushutse. Nyuma y'icyo taki sinzi naho ninde. Yakicaza n'isi kabisa. Urumva yamukunyura kuri TV gutya. Oya warangije tugiye kumushuka. Ariko zigenda kiza kaje. Ngo yamanyura. Sawa reka tumureke. Wenda ubutahaza hanyura yitonze wamuhagarika umubaza ati we. Wenda nzokandaho bizaza kora no kuri simuzi. Uyu ngo nawe simuzi. Sure. Namubonye mu giterane kwa Semuhanuka na kwa Revera wa Mihango Jedeo. Niho namubonye.
Nawe sinziga ngo atuye Nairobi cyangwa i Bugande cyangwa uri mu Rwanda nuko namubonye habwiriza. akazina kiwe gusa dutambuka. Nitwa Iranzi. Okay. Simuzi. Ukimubona? Ntimubona. Ako nyagica. Umusitari ngawe wewe. Niyo nkimubona. None uko nimba ndi umusitari jewe nzi abantu bose. Tumunyibutse kuko simuzi. N'izina sindi vuga. Mureke. Kuko ndafite icyo kumuvuga uramubwirira iki? Ariko ureze iyi foto nibwo bwa mbere ukibona? Nibwo bwa mbere nje mubonye. Simuzi pe. Yitwa Mutabazi. Ex wa Nyamwiza. Utaha none Nyamwiza zamukubwira rero ko amukubwira uzamumenye. Mu maziki. Just umumenye kuko nimba ari ex wiwe. Nyamwiza ni ex wiwe umuntu ugomba kumumenya. Nyamwiza. Ariko uyu nguyu yaratrendinze cyane. Njewe nkubwire n'ivyo nakoze. Nzambishira kuri YouTube nkamaramwo volume bikaguma bigahushuka. Okay. Mwanya mbigirira. Akicha sa guys, simunaona? Uyu ni Generale Muyomba. Ni Muyomba. Kamira ubwoko. Ndamukunda. Ndamwubaha. Nubaha n'ibikorwa akora. Ngiye no mu Minembwe ndamuramutsa. Wow. 2023. Nivuga mutagira ngo 2023 umwaka. Je nagiye kumuramutsa. Yes. Ni message wagenera Generale wacu Semata. Message namugenera nimwe. Cyakoze ni nkazingahe. Dukomeje kumushimira. Kuza ari gukorera ubwoko turabizirikana tawushimwa na bose. Ndabizi ko tocibwa intege n'abariya batumva ibyo muri gukora ariko turabishimye cyane. Turabishimye twebwe ababishima turahari. Turagushimiye cyane. Ahantu mukuru wawe yagusize turabizi ko uzahaba neza. Turabizi ko uzayobora abantu neza n'ubundi bayoboye neza uri intwari. Taco dufite cyo kuguha usibye ko tuzatugusengera Imana izaguhekura. Nakoze. Seso. Acurangane. Agira urutoki umwana w'umuhungu. Se hagiye abaye umugabo. Ariko ni umuhungu mukinyamurenge. Yaranavyaye. Umwana witwa Simbizi. Papa runaka. Nimba ari umuhungu reka tumwite Ndayishimiye. Ndayishimiye Burundi. Okay. Reka tumwite Papa Rukonda Generale basi. Mva. Terezo ndagukunda papa. Acuranga neza acuranga. Niwe muntu uzucuranga nkumva no kwirirwa sirimba bukiye. Amen. Imana imuhumugisha agira n'impano nziza yo guhimba. Azahimba indirimbo nziza. Imana imuhumugisha muri kiriya gihugu ca Amerika. Okay. Sam mwira wanje. Sam ni umukirisitu. Sam aca bugufi. Sam yumva inama. Sam akunda abantu. Ikirenze kuri ibyo ndamukunda. Inshuti yanjye. Kabisa. Papa Oji. Inshuti yanjye turatuvugana. Social media nawe mwiza. Dukunda ibintu akora. Nubwo turamukunda. Okay. Seti ni umukinnyi mwiza wa filime. Arabishoboye. Iriya ni impano ye. Mwana wa Chef Ndahimba. Mwana wa Chef Ndahimba. Iwabo ni kwa Nyarusuku. Ni kwa Nyari. Mu Minembwe. Minembwe. Iwabo wa Seti. Mu Minembwe. Kwa Banyarusuku. Ndi nyirabukwega. Rahira. Ndi nyirabukwe wa Chance. Chance agira umutima w'umweru. Chance ni umukinnyi mwiza muri filime. Azakina. Harakinyanyira. Chance ni umukinnyi mwiza wa filime. Chance agira umutima mwiza. Chance muri corona twakinye filime ariko ndika kubaza kubira bintu mwabivuyemo gute
abandi bana bivamu ndi nyirabukwe kanyabukwe ngo ari sebukwe chance n'umwana mwiza cyane yeah okay nawe ndamubona kuri social media si Burundi yeah niba ngo yitwa Konfi yeah coffee Konfi nujya uririmba mu Rwanda nawe takintu muziho kirenze usibye kumubona mu materaniro yanezerewe Imana imuhe umugisha imwongerera amavuta menshi Elize ni umuririmbyi mwiza mwiza Imana imuhe umugisha saza wanje giti umushumba umukomedian mwiza ni imfura mbaganje bivugaza mbere imfura kubera ko tuvukana simbizi yeah ariko n'umwana mwiza agira umutima w'umwero tacu Imana imushinja natwe abantu tacu tumushinja pianiste Musabwa agira urutoki rwiza acuranga neza ariyubaha kasura kabaganye nawe be mchungaji ko uzi ko ndamuntu kuzaye wowe ndababyaye kuba abantu bose izanumva ngo urababyaye ndababyaye hatari beni ni imfura abanya byinshi agasubira akaba mubyara wanje agasubira akaba mucungaji muri Foursquare beni aca bugufi beni akunda abantu beni ayubaha yeah Trésor umuririmbyi mwiza ukunda abantu kubaha Imana Rugaju rigana umunyamakuru mwiza aca bugufi aganira na buri muntu wese simbizi niko ateye kuko nyine bamubana buri muntu agera ukuntu ababanye n'abandi bantu ariko njyewe tubanye neza n'umwana mwiza Imana imuhe umugisha Dairo azabyinira Imana akaririmbira Imana akamfasha Dairo Imana iguha umugisha n'umuryango wawe papa aho uri Imana igume kongerera amavuta yeah mchungaji umukozi w'Imana Kanziga ni inshuti yanje ndamukunda twumvaza tubira Imana akatubwira ukuntu tuzatwambara amamini ewe inama ziwe ndazubaha ndamwumva yigisha neza n'umumama mwiza ayobora neza cyane Ruganza ni umunyamakuru mwiza ni inshuti yanje ni umuturanyi mwiza okay Misigaro ni umuririmbyi mwiza aririmba neza akora umurimo w'Imana neza mchungaji turamukumbuye muri Umoja dukumbuye abasita bazi kubyara abasita akazina gusa abasita babyaye Bishop Semuhano nkunda kuvuga umuntu mukuru oya nyine ngo muko harasho ariko ga nta kundi uyu mugabo w'Imana arerekwa kabisa agira ikiyo akumbuye muri uyu muhanda yewe mu gatatu yatubwiye ngo mwese muzozane za gatofu ukamenya ko uwo munsi utagomba kujana ikirato cyo hejuru mu materaniro mwambura udukamambiri two hasi mwamara mugasirimbira Imana arakandu yavuze nakwibutsa wenda bigira nsizi ko bita wibukiramo utundi ngo ariko ngo bitakura ngo yotibuka nkagutya kari akantu karanshimishije ngo two mukubita kwa majindo ayo cyane two mukanje abasita mwaravyaye cyane uyu ni umugabo umuntu atotinya kuba proud ahariho hose kandi azayegera buri muntu wese azahura n'abasaza akaba umusaza yahura n'abakecuru akaba umukecuru yahura n'abasore akaba umusore mbese ngeri zose azi kubanira abantu neza kabisa singa nshuti yanje Bishop Musinga barikiwe papa Bishop Musinga akunda ubwoko cyane akunda abantu sibye ko mu minsi yashize
yabaye nk'ubwiraho intambara. Kiriya rero nico kikwereka ko uri umugabo w'ubwoko. Ubundi iyo umuntu ahagurutse agafata umwanya wo kuguteza intambara, wo kugutukisha kwisi, ujya mu nzu abaciriritse abari munsi yawe, nifata umwanya nje wo kukuvuga kado, uzicare hasi wigurire soda uvuga ati uriya ndarenze kuri Nyakinshasa, hari ico murusha. Uyu mupapa ni imfura, umukozi w'Imana, ndamukunda, nkunda ibikorwa akora ku bwoko, Imana imuhe umugisha. Ndakujije, ufite ubwiza, urasa na Yesu. Queen arasa na Yesu none. Queen ni umwana mwiza. Queen ni umuvandimwe mwiza. Queen ni inshuti yanje. Queen ni umunyamakuru mwiza. Jewe ikintu twiza kinezeza nuko tukaza ko kuvuga gusa agaseka. Ahavuga haseka. Queen nta mutima wa shitani agira. Tukiraha ino industry y'abanyamurenge cyane nta muntu utagira amakosa mu bintu runaka bari gukora. Buriya muri filime zanje hari amakosa nkora, ariko inama zivuye ku bafana, zivuye ku bantu ba social media nkanje, abakinyi, abanyamakuru. Inama ni nziza, gusa biragoye, hari abantu batagirwa inama, kandi inama kuri baza baca umugani ngo umutwe umwe ngo ntiwigira inama, wigira ibisazi. Buriya kenshi iyo ubona utumva inama abantu baguheza, usanga wakoze amakosa utagifite uko uyagarura. Bene data babikora neza, n'abafite kuzifungura muzoza muza tuze mu buryo bwiza, utari ubwo gusebanya, utari ubwo guhangana, ngo nimba kado yamvuzeho akamvugaho ibintu bitari byiza, namwe abafana ngo mwaba mwuririraho, muza mugenda mufata utuntu mudukate munyoherereze ngo urabona ngo kado ibintu yamvuzeho. Rero ushobora kumvugaho nka kwihorera. Kimwe nuko no kuvugaho, ariko buriya iyi ni showbiz. Ni showbiz, ariko kandi reka nyine mbigusobanurire. Ibintu byo gusebanya si byiza. Si byiza cyane pe, icyo uvuze nicyo. Ariko cyane nyine abafana bakomantere, commenting izo zimwe baza bandika n'iwawe, baza bakaminga down, buriya batubwira inama nziza, aho kuvuga ngo niba ngo Nyamwiza yantutse ni urugero gato, bakamakohereza tufite bakagacamo barangiza bakakanyoherereza ngo Nyamwiza ngo murapfiki ngo niki, uko ubaye utabitekerejeho ugahubuka, ukubumbwiye ngo nawe genda umusubize, kandi nje ntimuzombona. Icyo kintu ntibatangarize, timuzombona ngo umuntu yagiye kuri kamera ngo aramvuga, uzomvuga vyenda bizokwinjiriza. Bizomwinjirize, ntagapfe kuvuga ibintu bidafite umumaro bitomwinjiriza. Azomvuga ariko ntabwo nzoja guteranwa n'amagambo. Ibintu byo guteranwa amagambo ni by'abaturage ntibigezweho. Umukozi w'Imana Sonzo abwiriza neza ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana nawe wacu wabone kuri Gishigo. Kuni wabone kuri Gishigo aramwembe. Ni se wabona ngoma neza. Yamaye. Akaba na sebuko wakufa. Mwana wanje. Ubundi Richard je bamufata nk'umwana wanje. Niwe kabisa. Richard ni umwana wanje. Richard ni inshuti yanje. Tuza tugendererana inama, ni inshuti yanje, aritonda, aca bugufi, uyu mwana ni umukristo. Sandi. Dutira mbombo yanje, sweet yanje. Dutira ndamukunda. Muko nyonyo wanje dutira. Dutira ni inshuti yanje. Turasa. Bazatubwira ngo turasa, kandi twoba dusa nyina n'umunya byinshi, mama akaba umunya byinshi cyane. Twamenyaga ururaso rwahuriye. Turaririmba neza, tutira no mama mwiza, ubohoka, ukunda abantu, ugira igipindi wa morali nyinshi. Nyina wa Simiyoni Nzungu, umucuranzi mwiza, umugabo wa Nyasafari. Nyasafari n'agashitiko. Umukwe. Nyasafari ni umwega. Tuza tuvugana ariko gatabuza yuka kubaza undi ngo sirumo. Sawa. Ego. Safari. Kaganira neza, agashiti kanje, ndagakunda n'akamama keza.
kiriki kiriki ni inshuti yanje, kiriki asirimba neza, kiriki ndi nyirasenge, uranyumva? ndumva kiriki ndi nyirasenge, yaranabivuze. kiriki ndamukunda, ni umwana mwiza ntagira satani, Pi. ni umupapa mwiza. Cyiza, twarabanye hano Umoja yimukira Mwiki, kumurangiza ku Gatuti no ku Kagara official, simburutse kumubona nimba ka Kagara karashize. Kandi cyiza ciwe azaje byivugira niwe ngo CEO wa Kagara official ku isi. Ariko mu buzima busanzwe reka tuje inyuma wenda y'ibyo by'Akagara ni cyiza. Numubona gutya gusa nyine. Akirenze muzi. Kanyamukungo mwene mama. Uyu niwe muntu twakinanaga filime bikuzura. Wowe nawe na Ngotomera. Na Nyagotomera na Nyabushishi. Uwo nawe n'uwundi twakoranaga no mu mama yagiye muri Amerika. Umugore w'Abasita. Namumenye. Kanyamukungo ni musaza wanje. Urumva byatangiriye muri filime. Nyine biraruha biba nkabyo. Kanyamukungo umuntu ngira inama nanje amubwira iyindi, namishimye yaranashatse. Umwaka utaha niba tuzomwita Babangiyoki. Babangiyoki ni izina ry'Abakikuyu cyangwa se hino mu Banyakenya. Umukinnyi mwiza, afande Marihemu General, ni intwari y'ubwoko bw'Abanyamurenge. Uyu muntu ku bantu mutamubonye ndabakomeje. Jewe nagiriwe amahirwe yo kuja mu bijabo, turicarana turaganira, aca bugufi, akunda abantu. Uyu mugabo ntiyari uwo kubaho. Uyu mugabo yari umukirisitu, ariko aracari mu mitima yacu, arahari ntafite kuzibagirana muri twe. Uyu mugabo yari umukirisitu, uyu mugabo ni intwari. Imana izodufashe, urugamba yarashoreye uzarangire tugere ku cyo yashakaga. Ni intwari idafite kuzibagirana na gake ariko kabaho, ntafite kuzibagirana muri twe. Turamukunda, je wamubonye namwigiyeho byinshi. Akunda abantu, ntarobanura, ni imfura, yishimira abantu kabisa. Byinshi bamuvugaho reka tumutambuke. Dr. Beya yatangiye gucuranga kera, je namubonye 2009 na 10 gutyo ubwo namumenye i Burundi. Beya ari umucuranzi mwiza, Papa Simiyoni, Imana iguhe umugisha, gira umutima w'umwe, ikindi kintu Beya agira. Galasi mugani wanyu, nza mwita Bihozagara. Yitwa Bihozagara? Niko yitwa. Ashobora kuba umuzi kuko iryo zina gatwebwe. Ni mubyara wanje. Mubyara wawe? Twarabanye mu nzu, kuva i Burundi twarabanye mu nzu, hano muri Kenya naho twarabanye. Bihozagara ni umwana mwiza, azi kubana, biririmbyi y'indirimbo z'isi za gakondo zacu nyine gutyo, sibyo ko muri iyi minsi yabiretse. uwo niwe Bihozagara, Galasi mugani wanyu. Twabanye neza, kuri ubu n'ubu tubanye neza, n'ubu namuhamagara yanyita. hari namubwira se nk'umulegend mugenzi wawe? Ibibaga ibyo babamo si byo mbamo. Ejo banjanye mu muziki kwa ndirimba niheri kubona wande. Ibyo si ibyanje, biriya ni ibyiwe ndabimwubahira kuko arabindusha, nanje nkagira ibyo murusha bya filime cyane. Ngurira amateko nkeneye, kurira niko kwizabakiza nawe gukura. Reka nkure sawa. Reka mwira waje afite kuja ku masomo, hari amasomo narayimutumyeho akaja mu ishuri akiga. Kwiyere tware tuvuganye ngo uje ku masomo, uku kurumva ico mpamvuga wewe na Kiriki ngo muje ku masomo. Urabizi, urabyumva cyane. Gwiyereka n'inshuti yanje, gwiyereka aririmba neza, gwiyereka abwiriza neza, gwiyereka asirimba neza. Simuzi.
mubonye trendinga ku masocial media akazina gusa dutambuka muzamubona Muco Adonis Mirawanje ni umuhungu mwiza umunyamurenge uri smart mwiza inyuma no ku mutima akaba nta bicara na rimwe Adonis nta satani agira ntamukushi agira kabisa. uyu yitwa Gasita General Gasita ngira ngo aracari Ruvira akorera ubutegetsi bwa gisirikare. Okay, we are done guys, ntabwo turi bubatinze. Tate hano wakoze kuduha umwanya wawe, umwanya wari ufite muto kuba wigomye ukaduha ikiganiro, byari ngombwa kuko hano baragukunda ari abantu benshi banakomeje no kubisaba. Buriya jewe ntawe muzabona hano aba bantu batasabye. Yego urashobora kumbura umwanya ariko mba mbizi ko ejo zo gufatisha uko biri kose kuko jewe buriya mbanye n'abantu neza. Rero guys turabashimiye kuba mwakurikiranye. Uyu ni umukwinizi wanyu mukunda mukurikirana kandi ukomeje kubikora neza. Mugende kuri YouTube yiwe Nyakinshasa Authentique, mukore subscribe tukande kabiri wo kwa musubscribe mugani wabivuze mu gitaramo ngo wewe mufite channel ngo nimba no kitengera oya ni ngira ngo yari maheza abantu link ya Gisubizo bari barasohoye indirimbo nuvuga gutuye sino bibasha kubisubira. Rero muze mukanda rimwe nimumara mukande kakazogera Napoleo umuhanuzi azabaho nakazogera ngo mukanda kazogera sasa kazogera ndiki Napoleo muri bya kengeri utambajije kuri Gaston. Uziko Gaston ari umukinnyi mwiza muri filime wa kera. Muvugeho nubwo ndamukweretse. Gaston wamuvugaho iki niyihe nama wamugenera? Na nyago tumera tabo bambashije. Ni niyihe message wabagenera? Gaston ndagukumbuye papa, ndagukunda, uri inshuti yanje, uri musaza wanje. Turakundana. Gaston ni umuragent mwiza, ndifuza kuzongera ngahura na Gaston basi ngakina filime. Gaston na nyago tumera wakinanye na benshi. Gaston uzubona kabisa gari yari kubita fresh. Gaston ararenze ni umukinnyi mwiza. Ni nuwa kera. Na rusaku yagiye. Arahari kabisa. Yewe iyo niyo generation yawe mami. Bari abantu ntibabaho. Baba. Nza mbona tuzobona muri y'abanyamurenge. Ariko bazaboneka kubera dufite abana bacu bari kuzamuka. Courage abaha bazamuka muze tubakubitiremo muzamuka. Nyakinshasa yabaga hehe mwaturaga mwabaga he ruguru? Iwacu ni Minembwe mu Muzinda. Muzinda. Yewe ni ikihe kintu uzukumburira? Ibintu byose nukuri ni byose ariko akantu kamwe nza nkumbura indego z'iwacu kurangiza gusa inkazahutse hamwe gitondo hakiri kimwe. Iwacu ni heza ye cyo gituma bari abakenya batagira amahoro baza banga ko tubana ariko tuzobana kubwiye neza no kubwiye nabi tuzobana. Asante Nyakinshasa turagushimiye. Asante. Mana gumugisha. Ciao ciao.